ngingalisho ligcwale umlomo ukuthi hamba uphephile. Ngisho ngoba Jesu wakuthandazela kani futhi nanyalo solo uyakuthandazela emavi lathi ngicela ungabasusi eveni kodwa ngicela ukuthi ubalondolode bangathunjwa ngulomubi. Nawe ngubona lapho kulowo mthandazo kuneligama lakho lapho ukuthi wena ngeke uthunjwe ngulomubi. Ngiko ngithi hamba ngesibinzi, hamba ngetiki, uphephile kulomubi. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Lamhla sithola kuGenesis sahluko 48 siqale kufunza kuverse number 17. Wathi kube Josefa abone ukuthi uyise ubeke isandla sakhe sekudla etikwenhloko ya-Efrayim, wakhubeka. Wathatha isandla seyise sekudla etikwa-Efrayim kuze asibeke etikwenhloko yaManase. Wakhuluma kuyise wathi, cha phela babe, lona ngiyena alitubulo, beka isandla sakho sekudla etikwakhe. Kodwa uyise wala wathi, ngiyadi ndothana yami, ngiyadi. Naye utaba sive, naye futhi utaba mkhulu. Kodwa noma kunjalo, lona lomncane utaba mkhulu kunaye. Netitukulwane takhe tiyawubadive letinkulu. Wababusisa ngalelo langa athi, Ema-Israyeli nakabusisa ayawubita emabito enu athi, shangathi uNkulunkulu angakwenda ufanane nabo Efrayim naManase. Wambeka kanjalo-ke Efrayim kuthi abe ngetulu kwaManase. Sibusiso siyadigucula tintfo. Ya, asinenzaba sibusiso ukuthi udale kanjani. Kepha sibusiso siyadigucula tintfo. Kungathi ngetulu kwakukonke longakufuna utibeke kuthi kwendeke empilweni yakho kubusiseka. Lamadvodzana abekwa nguJosefa. He positioned his sons. Wawabeka enzaweni lapho khona Jakobe angabeka tandla takhe khona. Wenela kuti beka Jakobe letibusiso takhe, letandla takhe, noma ngemehlo abengasaboni kahle. Josefa yena abona. Ngiko sekamekhuda. Athi, ey babe, akukamele wende lokulokwendako, sowuphambanise tandla. Ngesekudla ngilomdzala ngesancele ngilomncane. Noma Josefa bebona yena ngemehlo, Jakobe angaboni, kepha liso lakamoya libona kakhulu kwedlula liso lenyama. Uthi Jakobe, kude liphutha, ngiyadi kuthi ngendani. Waze uyasikhulula leso sibusiso. Uthi kulesibusiso, shangathi uNkulunkulu anganenda angakwenda ufanane nabo Efrayim. Uthi bandvu kwangathi mababusisa bandva babo, bangababusisa bafise ukuthi babe njengaManase na Efrayim. Sibusiso sekuthatha sekujikjele etulu, bese bandvu labanye noma bangeke bathi ngifuna kufunza ngibe njengawe, kepha bafune ukuthi ngifane ngibusiseke njengawe. Mangabe uhamba ngetiki tesibusiso, uhamba usibonelo kubandvu. Ngiko-ke ngithi ngetulu kwako konke longakufuna, kufune kufunza ugogodzele, kufune kuba netimali uzube nato impela, kepha funa sibusiso ngoba kuko konke lokunye bangakukhanza, kepha kude longakukhanza ngematubane
etibusiso, uNkulunkulu la kubusise ngato. Amen.